Juan mo banta Karina, Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri, boideng kita berjumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang madengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapak nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Iman idimo perulan. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Jakobus mindu 2, ayat 14 so ayat 26. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-26 kan si mendok. Codi bagi dagingi, mula oda mertendi, nggo mati. Bagi ngomula percaya pe kita tapi oda merdengan perulan, enggo mate kepercayaan tai, oda lot ne gunana. Karinana kita siniku kelengi kami ibagasan Kristus Yesus. Iman si merlapatan kepercayaan ta mendahi Tuhan. Dosno lamo lapatan nami satia. Lapatan faith barang pe iman. Dosken mo idi dekat faithful barang pe satia. Iman merguna mo idi mula ipecida ibagasan perulan, ibagasan keleng merdengan satia. Oda merpengwati dekat keleng si Tuhunna meradapkan debata. Mula mo sengo kepercayaan ta. Idi mo peteridahkan enggo melanggar hukum keleng ateni debata kita. Mula pelin percaya sambing kita, pelin sada ngo debata, oda ngo sada keistimewaan. Jakobus bindu 2 ayat 10 sibah mendok. Percaya ngo kene pelin sada ngo kesa debata, seloh ngo i. Tapi si bolis pe percaya ngo tersenget idi, jana bura dan ngo iya ninganna kadot-dot. Si bolis pe percaya mula sada ngo kesa debata. Tapi perulan kala i jahat kalon. Merkite kuasana, boi ngo irajai si bolisi jelma, lako mengalo debata ibagasan merbagai cara. Sada contoh, imo menciptakan diskriminasi, kegegohan, si memaing oda adil, perubatan, deket mergeraha. Si bolis deket pengikutna memaing luap, gabe bakune asa oda nelot kesentengan, deket keluahan. Perulan keleng imo buah Arab iman. Iman si Tuhunna meradepkan debata, idi mo basa-basa ni debata, si memaing sendihina gabe sada si mermulia. Mula oda terulakan integritas, keleng deket keunggulan barang excellent, kabendau ngo kita narap perulan ibagasan iman. Religiositas sambing pe, oda boy mendomi kita mula oda taulakan ibagasan spiritualitas si menetap. Setiap perulan ta, kendah ngo rembang mi iman ta, mersodip mo kita. Kupuji kami mo kono, pelin sada kono ngo debata. Ngeut mo kami mengulakan haturanmu, gabe sendihimu si merintegritas, deket mengkekelengi. Geut ngo kami memaing iman, ibagasan perulan nami. Pergeguhi kami ali Tuhan, ibagasan gelar Tuhan Yesus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, go terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan-juan mau bantah, Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.